Haka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance 2 kabadai ke sarkar kabalam khamat do Conrad Kongkol sangma kumu menteri rangba kabadan hadu saupun riungot ke MLA Southli ki sangsan pertai ke NPP arpu prangot ke MLA ke UTP khat arngot ke HSPDP ar ke BJP ar bat arngot ke MLA Shimet bat kumba pau menta kani ke sarkar senrap kala syak penbor haka suru pajba nagari kasi jaintia bakadai ban penbet yak reservation policy bat kabala menjur ban thawno dag expert committee hadien ka jingi ki syak than jung nongelam ka voice of the people party uba Aden Miller basoi moj ubadan hakaliang persya Henry mano na pedang kini giseng pan kiba shimkhia yakini kamat Henry na pedang kite giseng lalaban suthu bakadon ka wei ne kiba la shimkhia ba Padi kani layo jing tipling baga jing pla jong wei nong yesaj an ubla paw ha jela badu bolong kum senior advocate uba lajukren na kapor shakapor halor ka reservation policy badru ubla ti binya halor kani kamat utawri rongba ubadan ka jingkit kli na kamenta ka jaj ben riu udai uba Vivan Stone ji ngap kenta nakaliang uba ngap kenta lai thu halor ka jingsha khot kerpang jong u ban yemer jingmot nakaliang ka seng United Democratic Party hapok ka jingilam uba medba lingdo kumu president para ka jingilang kabula lej bat kabangilayo ban ringdur kabalane hadu lai kenta bat nakino yelam kibadon ka kentup yo ba medba uba Jemino Mautho ubolong general secretary uba Alantri Dekhar ubolong vice president working president uba Paul Lingdo president ka youth wing uba Kermen Shella ba Nujorki Sungo MLA ba Balajit Sindram MLA ba Olansun MLA ba Sinchar Lingdo thaba MLA bat ka president ka women's wing ka Kong Priti Kharpungrup Walau ba medba lingdo umshim latre ban keren ia yamenta ndai nakaliang uslong mil ukurwo ka tiar ulai keren bat uba ngap kenta bolong bah ka jingle jong u ka dei lingba ka jing pidiang da ka bakendat ya ka politics cherot bat ban pensngo shaka UDP ba ban yapen nakabenta ka jingmentoy jong upat ba don ka jinga mer jumut ka balang sile wa nanta ka dei ka karang ka jing khot subha ya ka special request ba nganya dalang harto ka meeting ke nagalang garu namay bakatay na menta jing menta ke jing ba bakatay mentoy jong babon balang jong dikon kisti jangi galawai jangi ke ngala agre bar ngala ke panton lang panyamil jomot dar ka ba kandat ka politics sarot ka discussion ka lang ka ba sai ba ke nagalang jang songo yo yak UDP kung ka party ka ba hadera ka balakli do ba medba linggo company ka ding klot insim ka ki bakim kim sim thau kim sim dan ta ding thau baki khod da kaman sa ba ti ka sera ba ka de bandon lang manyarap ban khata dut nan na ka along na sutana na mar ngambi ubru ba thau but ngakro barabar dadan kiri political parties bakot sabhay na kanya discuss ke isya sabay ho ngakro balay ngamdan kata ka ding kim kam tim Mulong menin iya keren bitang bay day baka reservation policy. Kamdan day kuwi gimat kada. Eme ho ya keren bi yamir jemot day reservation policy but ke baka party gala ban contribute naman ta kating gala kating man jong ke baro sorong baro naman ta manda baro hoken. Ha. Ka UDP ka ko beliau sisi baba naman ta ka beliau tambah ka belang apo yang di kanon apo ka constitution. Yung kari India. Di kerja compromise man ya kading mentoy jong kipalba kasi gantia apa ya kading semua kemensim na expert ya tarik ka offer ka ganti kerja how politics ya ka politics berapa ngabu sekendong wan ka nuno ka dinge nani kadang nuno ka sam ko belong sini ibu ika politics